Ketheka mutegeri wa Weru TV kambetikie muthenya waku wa umundi watindia wegeri tariki 29 mweri wa 11 mwaka wa 2022 mbitagwa Wanjeru ndikanyani ka Maureen Kenya na monanirie wetu mathithio utuko wa umundi ni Cindy Karoitha inde mbere kirintito itukubanganiritie muthenya wa umundi. Gavana Kawira kuga tithiro yo kuthikiria nditango ciawe mbere ya ma MCA. Bunge ya Meru gukurukia rwaria rwa kuria bunge nene gutonya Wadford kire rwaria rwa gutonyithia CDF katibani. Mwerekeria wa mathomo Gembe North kuga ciana imingi cia grade 6 itaro da kigerio nontu skuru cia otemandikithie ni thirikari. Munini wa Rais Rigathi Gachagua kubinyeria makeberia mubango wa kuthamia arimu njasi ya county ciao. Na kirikiuria gietu kia muthenya wa umundi turikuria kethirwa no kugwata mbaru rwaria rwa kweberia Gavana Kawira Mwangaza Giteni no kugwata mbaru rwaria rwa kweberia Kawira Mwangaza Giteni tumenkere moni maku kire 40188 tukemberia nsoni cietu Gavana Kawira Mwangaza ugite ati kinya kirigi karukia bunge kia ruyu kiria etitwe ni kenda gwetetera mbere ya MCA mabunge inu kumanena rwaria ruria rwabirirwe bunge ni inu mukanuki mare anini DMK Kyogora akiaria renterecia egembe kuria araina gikaro kia mungi Kawira nerite MCA mama ati menda kukurukia rwaria ruru makurukie ende na kumenya matemumba mbere ya Gavana Kawira gukinya mucemanio ni uyu uria ruthiritwe kathatene Gembe Central kirinde ni kirari kureta ndua na gutuma kinyagia bodi ci ithungira ekiuga itithirwa gikithikiria Kawira kuma mwankariria MC wa wakethirwa agikinya bantu bau. Dennis Mugendi gatwamberie na inu. Ni mapambano ntuleni ya kadhaa tene wandini ya njia Gembe Central mbere ya Gavana Kawira Mwangaza akinyithia ikinya gikarone gya kuthikiria maoni ja muingi antu akariboki tieruri na kuwa yutita na mbere kethirwa MC wa omwenda ari atigwati ugeni. No ntonto bakotata ni baruria tere baringira MCA kura baringira Gavana kura baringira president kura na senator kura ni baruria MC ora baringira kura gya kuthware ya o ibawetegire mantu yonde yombe kuthwa keja no ntunwe bera thina cio nwe barokere itare yonde na te Gavana kware katoria ari kuiba kuna public participation neto kuna mheshimiwa wetu twatare na kura no abati kuthwatongore ti public participation akaribisha Gavana kangu akawira na utakinyume bro na mandili ya uongozi kulingana na ula kwethia na ile neita no na campaign arambirie 2027 akale wenga kiongozi twatarire mbua county cio 47 ute kiongozi yonge na mandu akawira kwethia na nyuma ya kiako polisi batonyera na gukiriria akari Gavana Kawira Mwangaza akinya na mbuto yawe nawe akiaragia akauga ati makua ni garagara ya kabuti ya MCA mubango jwao jo kumwebebiria gitine ni rwiro rwa nkunia utino rwitite Bardo. Kamu yang buat? Oke buat. Kita kian kapan hari akhirnya mereka nau. Pada kuerau karatasi bukan. Orang ibu angkat panau kuingguatin na mieri ini. Dia buat. Mau MC
gikarone kia mbunge kia Ruju akauga bati mutungia kinya ritho bari mwetera bengwe ni kaundu akiwa mapambano na ala Ruju kedwa ndi maua kitera yana kedwa ndi wakachio kedwa ndi embe yoko ya kana kamezi au bate mbona nyarito ko nyaka itia akareta impeachment kana ina wa impeachment kana ojo impeachment hakuna mtu anaogopa enda ikomia kagote kwinina kana kumakua ni borirwe ta uria mwana orirwe ni nyonto cia nyina ko kuwa turonera giteno bua turabani ruobo mongi na tutekalia ubo mwangi tuko tayari enda leo babanyambia wakawenda bakwenda kwa kabela tena keko hiyo watasahau kono juu Dennis Mugendi, Weru TV, Ntulini Akadha Tene Wandini Anjia, Igembe Central, County ya Meru. Tukithina mbere bunge ya kaunti ya Meru ni kuroketie rwaria rwa koria bunge nene kuthungiria mbia cia wadfad kiri rwaria ruria makwenda ruthungirwa katibani rwa mbia cia kithirikari rwaria ruru ria ruraretetwe ni mutongori wa maria enge bungeni inu rwendekithia abunge gwitikiria gutonyia rwaria rwa wadfad kiri rwaria rwa kuongera kiri katibani kigina kia wadfad na cienge iria magutetera muthiri Muriuki na Nteto tariria Jonarua mbunge ya Meru batonge tumutongiro baraba inge mbunge nezi Evans Mawira ibombe tokurukira waria rotigiri bozuma mbunge nene members as many of us need opinion say hi. As many as on contrary opinion say nay. The ayes have it and the motion is passed. Nikenda batikiri bayukira rwaria rawikira county one equitable development fund mbechire msia kethore nacio kagita kana mbunge nene ikethwe kiaria rwari ruria ruretino na Ravu Stephen Mule na gichumu githenji rwari rugutigira ati ibojo kido CDF na kinyambeche ingi idasirita kethore nacio ta kinyamu bunge mwekuru na rukirirwa na arua kikarone kia mbere kia ntuku ya Jumaine tugurikia gukurukia motion Tura tukwaliragia mantu ja Ward Equitable Development Fund twetekanirie to petition the National Assembly nikienda bagikurukia sheria gwikira CDF na NGAF na wingi kinya Ward Development Fund either ni part of that amendment bill raba iketendene ya bunge era iketwe ni mubunge wetagwa Gichumo na ongetagwa Mule nene ya bunge enene na nkatho nyingi sikinya Mheshimiwa Stephen Mule na githenji Gichumo no ntubokoreta proposal amendment bill kenda ward fund iumba ku incorporate ko gana kutuginyanga bana batesingizia bakiwa ward fund take katiba na the end of the day tamathiko na nto abara tubudire kaila ntemio bera ngeta kuanga bere kite ite na dekinya nkambo factor kantoka onda kulingana na MC baba bagwite wale ruru rwakurwa kimbungene na seneti rwatikira ndo ikuthira katikati ka gavana na MCA nonte MC aketho nyene kigina kyo kira ketho agitumira round yeje nontu tukuona murungu ne gitu maromba jetu na ingwetikia kiriro kira kiumete ndene ya bunge je ya Meru ikyo gitumite kinya National Assembly na bunge ingi chionde cia County Assembly ndene ya Kenya chionde 47 bethira bena Weru bakukurukia sheria hizi nikienda gutiro kukethera kwina gwatwika ingavana uri kana uri kukathurwa gutiro kukethera kwina nkuchanio kairi cia ngavana akaeja na ward fund kana ateja na nontu ikethere kurukitwe gi sheria iketherwa ri ushindi bwa TMCAs yake kinya kariba Meru yonthe na kariba Kenya yonthe ni ushindi bwao nontu mbeche ire cia ward fund iji ketherwa ciikigina kira kwina bo ukurukire igina biu bingi bionthe bitengeri nontu bwa ngugi ya mwananchi na governor dictator ya wetu ationa nafasi ya kandamiza MCAs ationa nafasi ya kandamiza wananchi na mantu ya atethia kuhakikisha in the future kutethera kwina andwa between governor na MCAs mantu wa Ward Development Fund ya koroma musimam na this dictator governor tutekiumba kuoneka kwe kintu tukuwa wendi bao nandi ni abunge ba Meru mena seneta bethe bakiwatana na abunge bangi nene Kenya kutigira ba ukurukirie MCA mbese iji ngenda kinyawe ethona kigina kira kethura gitumira twiromba MPs bau bangi ba Kenya
bombe kuungana hamwe na MP betu ba Meru na barabaretete mswanda jora na National Assembly na kinya Senate bombe utukurukiria bekurukia CDF bekurukia ngaf bekurukia Senate Oversight Fund bombe utukurukinya batwe wa equitable fund ne kenda antu betu batete kana tukomba kuthatwe na response yero kiantu betu mature na tukromba muno ntunde mrombi o Methodist Church in Kenya motion yogo loke pio kenda miaka 5 ikinya mbere antu yukieni checklist tikeni branda bwithina banda wite na mantu yatambre. One development fund is important in the sense that ya twira ne MCA ureko akuritangwe na no ureko muthao nonto au utethira we na excuse ekueti wonika tutende ne governor ibo nonto tengo enderetate ndaburitira wondi na yenu buge process yeje onde support irato mekira through the assemblies cha Kenya yonde itogwetikia na twina imani manjaja geta through na tumbe gutethia antu betu na eba tu tukuromba at the county level the minimum percent ni 5% of the total budget ireke keja kiri thirikari chetu cha mato nkiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Kiri Nteto ciingi ore kigerio gia KCP na gia kirathi gia kanana na gia KPSCA gia grade 6 kithongirite ntuku ya kairi umundi munene wa ithomo Gembe North na nirite ciana imingi cia grade 6 itekinya kurutha kigerio giki. Abisha uyu ariuga engi maciana ino marathumagira cukuru itiandikithitwe ni thirikari na mangi na mo matekinya no ntwa yura riria riri ntere ino na kuria ciari gutigara makobira ciana cia cukuru iria ciandikithitwe ni thirikari. Nicholas Chabari na Nteto. Gembe North tuko na watoto wadhainiwa wa grade 6 watoto 5484 na wa KCP 4711. Gembe North tuko na centers 95. Ojune James Sarara orana murungamiri wa kithomo nterino cha Gembe North agitariria abora mugana agwa arito baba kurutha kirio KCP na kirasi kya 6 bagana na muno nkoroki ayetaragirie gutirira na mathina amaingi iri ntugo ya chiri ntugo ya munthi no ende kinyamara kia barekite na kuona ni kuona arito baingi ba kirasi kya 6 batiruthite kirio giki ikuringithanwa na baka ibaba takwebochoka achukuru ba kirasi kya 8. Wale watoto wamefanya mtihani wa class 8. Nashukuru this time round wale hawakurudi ni wachache. Ile hesabu tuko nayo by now haitafika watoto hata 100. So tunashukuru sana wasasi na machiefs wetu, watu wa interior kwa kushirikiana na kutafutana watoto. Changamoto kubwa ambayo tumekuwa nayo ni ya grade 6. Wale watoto ambao hawajafanya mtihani wa grade 6 ni wengi. Sarara aliuga mono arito abakirasi kya 6 baurite no ntoba itomi imwanya. Chances are watoto walipotea kwa sababu ya wale ambao wameenda kwa sababu ya njaa. Wale wa shule zilifungwa wakaenda shule zingine na then duplication of enrollment. Utapata mtoto wako shule moja amekuwa registered ameenda shule nyingine. So hiyo naona kama ndio changamoto kubwa ambayo tumepata kwa watoto ambao wa grade 6. Number 2, kuna shule ambazo private schools nyingi ambazo hazijafanya mtihani. Most of these zilipatwa na changamoto wakati wa COVID, wakati watu hawakuwa na pesa, shule zikafungwa. So shule mingi watoto wameenda public schools. So shule almost ni kama shule over 10 schools sikufanya mtihani. Na kwa sababu walikuwa na enroll watoto kwa grade 3, by the time shule fungu mwaka uliopita NEC already ilikuwa na majina. So mtihani wao ilikuja, lakini hatuwezi sema vile watoto wamepotea zaidi ya vile wengine wamepotea. Yani wamepotea wengi kiasi, but ile namba ambayo kila shule inatupatia yenye hawajafanya mtihani ni mingi. Watoto 10, 20. Wanakuri na oguna kuruta mukana kiri aciari ibaithiro bairi itho muno mwanka agoyete bamenyere ana bao chukurire bakuthomera nikenda gutikaithiro kwina ana abaingi batakurutha akirio giki gya KCP kana kinyakia akirasi ikya 6. Endelee kupatiana ujumbe wa sasi wetu namba 1 wachukue watoto a private school fully registered. Kwa sababu kuanzia mwaka ujao hatutakuwa na centers yenye register na siko na watoto. Hiyo ni changamoto moja, ndio wasasi wetu waelewe. Number 2, na wao wakipeana watoto wafuatilie watoto wao. Assessment namba yao ni gani? Mtoto amefanya mtihani
ameonekana, kwa sababu hata mzazi anaweza enda tu kwa cyber ama kwa simu, anaangalia assessment number, anaona mtoto wake amewekewa marks yake vile, so that tusikue watoto wako grade 3, grade 4, grade 5 na ana marks. Kumegebe North, Betan Class, Chabari. Kiri Nteto ciingi thirikari yugite gatecaniria bururu mubango wa kuthamia arimu nja ya kaunti cia ukirima ugaruruku maria makuruthwa ni thirikari ino ya William Ruto. Akiaria risukuru Imwe Nterecia Komaro kaunti ya Nairobi, munini wa Rais Rigathi Gachagua na ugite mwarimu akabewa kanya ga kwithurira kuria kwenda kuruta wira. Itagaria riri rikionekanagia tari ya kuthiria bururu mibango ya thirikari ya Uhuru Kenyatta. Rais William Ruto na we kiri cukuru ya Joseph Kang'ethe kaunti ni o inu na uretie arutwo mama maria makurutha kigerio kia mwaka uyu ni meumini kenda mabetuka. Kigerio gia KCP na KPSEA ni kithungirite ntuku ya kairi na akiaria rais wa nthi ino Daktari William Ruto na uretie arutwo mama gwikira ntiti ni kenda mabetuka nuntu ni mekaritwe wega muno. Wizara ambayo inahusikana na mambo haya ya elimu tumekubaliana na wao ya kwamba kila mwanafunzi bila ya kusumbuliwa, bila ya mambo ya vurugu katika sehemu zote za Kenya, kila mwanafunzi apatiwe nafasi ya kufanya mtihani katika mazingira tulivu na mazingira yenye iko na amani. Na ndio sababu tumemobilize askari wengi kuhakikisha kwamba mambo ya mitihani inaendelea vizuri katika centers zetu zote. And I want to say for the record that this examination, we are going to be having examinations in all the centers for our 3 million plus students. Nkuruki nariritie monto makiuria kinene aciari makoyuria kuria ciana ino ikathie nyuma ya igerio ino ni untu augite makaninkanira mwerekera ntuko itikurasa. We will be agreeing on how to transit into the next level. A decision is going to be made in the very short term so that you can know next year, especially for those who are in grade 6 and grade 7, how they will move and transit to the next level. Na wakiaria munini wa Rais Rigathi Gachagua ari skuruni ya primary ya Komarok na kathite arimu ni wira mwega umakuruta. I want to thank the teachers who have prepared these learners for the good job that you have done. And I want to say once again that the teaching profession is a calling. Nobody can compensate you adequately for what you do. It's a sacrifice. And that is why we are calling for respect for our teachers, because what they do is a calling. It's such a huge sacrifice. Na kuga ni magweciria kweberia mubango wa kuthamia arimu nja ya county ciao ni kenda maruta wira mategusumbuka. In our plan in the Kenya Manifesto, we agreed that the process of delocalization should be done away with so that teachers are able to work anywhere without being coerced to work in certain areas. That is why the President has set up the Working Party on Educational Reforms to look at issues CBC, to look at TVET, to look at university education. And this Friday, we'll be giving the way forward after the President receives an interim report on how we proceed with the CBC and other reforms. Nashokete ariria wandikani wa arimu mweri wa mbere mwaka ututhiete uria kuga makandika arimu nkuruki ya ngiri 30. At a TSC and 5 teachers employed by the Board of Management, which is quite a burden to our parents. And since I have come here, I want to give another taking that the 5 teachers that are employed by BOM are going to be employed by TSC in January, when we are employing more than 30,000 teachers. Reu gatuke kanya kanini ga kunogoka utikathie nwaku. Antuburia moa. Weru FM 96.4 na Weru TV bawatanitana Safaricom
ibakureterete mubango utarara wonete kairi jo tunukiwa dili yako inakuita aramisi ya tariki ya Disemba au Maua Town kuambiria thaithano mwankaza muwanja cha muthenya gwatanea na Master ba Weru FM na Weru TV Jamatin Gichongeo Dula MC Dash Captain Godi the Patron Empress Rita na mwenda H the Pilot njotu kumenyithia nkuruki igurura mubango jotunukiwa na tukwemu wako nkuruki ya kithimi Safaricom, simple, transparent, honest for you. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Entertainment on Naisha Magic East will make you go Allah. Enjoy the unreal family stories. Hope it's gonna be fun. The spicy, thrilling, and unexpected adventures. How is I? Experience our magical moments. It's so impressive. I'm really excited. Nothing can make you go Allah like our all-star entertainment. Naisha Magic East, DSTV channel 158, GoTV channel 4. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited eraendagia Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ene na shama endhongi monona ni kuonekana dukiene shionde na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all. Connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Nuije watumira fertilizer Elgon Dhabiti impwe na njira ya kuongera rigu muthetune gucokaniria mainyaja muthetu kuongera mpwe na gukura kwa imera biaku. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Kuma guchiaro kaga kenke kaije kieneja Weru TV itithiruto twikura na gutambaja rungu ni untu bwako wo mutegeri wetu irinjire mwe gutigira ituko gukinyira go mutegeri na njira chionde na ndino wone Weru TV kiri Signet na Pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwako twitikia Weru TV rumuri rwa Ameru.
Orengi nkugwata ogeni tukithina mbere minister wa ukaria wa ndani na mibango ya kithirikari Kithure Kindiki na bithukirite obici ya uthamiri iria irinyayo house kuthikiria matita ma gucererwa gwa passport. Kindiki agukinya obicini ino na kuraniri na antu maria marathiite gucwa passport ino ariuga na amenyete ati kuri na thina kiri rwangiruru na kuga ati thirikari ni gucwa ntaira ntukuni cia rua. Nitaburia tukwirwa ni Polo Kabithi ndiunga ino ya Kindiki yumaniti na matita kumakiri mwingi egururia obici ino ya uthamiri. Mthi waziri wa ukaria bwandeni Profesa Kithure Kindiki ariongira obici bunene bwa uthamithia anga muciini wa Nairobi. Au kwa nyuma ya kuigwana kanyoni muntu kiri kunenkanira motungata obicini ubu kwithiritwo kwina tongo inene. Aratungatira bakiaraniria mwe kwa mwe na ciezi Kindiki bakujirite ka maikwithiritwe na tongo inene. Arata njira ya gucwira ntubo kibori baoritwe utungatagirwo na njira ya thimu ni kingo muntu aomba kunyithia mathamara aomba kure obicini ubu. Bidhaa munene kiri obici ubu Ambassador Isaac Achenga akiuga tongo ino yumbite kumene na kuthukanga kwa macini. Rankuru kiugite irenda milioni 150 ni kingo motungata momba kuthaga ontobora waziri Kindiki kiugite agaicuru gutigira macini na mitaratara yonthe ni kuthi gutena gwa gagu. Nkiripotera Weru TV kuma muciini munene wa Nairobi, Peter wa Paul Ogwa Kabithi. Kirishingi sinita wa kaunti ya Thaa nithitwe mwendaga tayari ugana kwibanga kubira rwaria bungeni inu ya Senate ruria rugatetherie gucwa ntaira cia kuthiria mpara cia magita kwa magita nthini inu ya Kenya. Mwendaga taya ariuga rwaria ruru rwawe rugatigira kuri na kiboria gia gutura kia yura riria rithiritwe riri Kenya, akiuga kani nthoni imingi muno ndita Kenya gutura irigagira uteithio kuma nthi cia nja. Anthony Kadhinya ena Nteto nkuruki. Seneta wa kaunti ya Thaa Mwendaga Taya ni ambiritie harakati ya gutigira watho bukuthondekwa watho bula bugatigira ndinwe kuthiria mpange eura kagita wa kagita. Ino kijaga tukiume kimwe nyuma ya kwila lole kiri bunge ya Senate lwale lweleithagia thirikari njelele nkiumba kuthiria mpanga ino. Nontu tutiumba kwa twina thina yatwarie kuma 1960s. Uma 1960s yura, 1970s yura, 1980s yura, 1990s yura. Utu ya mwangu wangirichiri na gintu bado tuko na njaa. Bura yura kidogo kete ndi bakwangaika nderia ni gukwa ani bagutoroga kinya chukuru batina irio no mugwe twina mikakati permanent as a country. Initially tukwenda trutha. Twikire mikakati permanent as a country tumenya wana yura kete atwiro terete. No tiumba kuringo mundiru au kakai ruringwa mathatu ringwa na ngorekea so mongo gwa twina mibango ya kwimenyera twikingwa so the motion twaruthire ta water support. I know I have instructed my people to the biru nene ningwetege biru ni water support across the board kinya ya kinya kiri national assembly ngwetege support. Kuringana na senator jwa kaunti ni ya Thaa Nithi antelile jinyirikitia nene kuma nene ura ni kaunti ya Thaa Nithi. Thaa Nithi kutukwina yora muno na antiba ibadebo iba mistake hapa bua o Thaa Nithi anga maranga antiba na kawa muntu wanda we na kawa kinya we na kawa na we na mayani bando antiba na yora so across the board Thaa Nithi kwena yora ningi ma especially taroga parts nucha kutiba Thaa na kukonge lakini tuko Thaa unka Thaa Nithi mziba tiba ntu ino antiba na idio monga ino mbule ya udira ntu katriso kwa kwena o kidogo Kilibele ni agataye wendekithie bwaeni bubu bwambele thirikari ya keithenjiro bya nyamujia ndethi ya ntere mwanya Kenya kenda gutigira rithi bakugunika na ndethi jiao kagita kala kwina wagi bwa roji mbere muno antorabe na ndethi bakirwe ithenjiro byo tuwita abachas ithenjiro gakona no thitani cioro taundo Thaa na wetu na gutukura kungeta Masai na gutukura kuganta bale de ngombe mbinge ndethi no ethenyi ngombe ino ethenjagirwo no ria kwe kayura akayo kidogo ngombe kathenjero thirikari kogonize ngombe kathenjero cha thenjero nyama ikajero nondu gachuba ngombe gukwa na mburi gukwa na kamera kagita kayuri ngombe mbinge muno ni ndethi mbinge muno na ndo ino kwa twina chondo ino twina chondo nda ya nganga antu bakuya bakulithia menda yantu tigo ile oka ile nontu rwele ya nontu ukame pa roji ukame pa devia uma tumamuto karigeria kabisa birone ya kuruka.
Wanjeru gataelendekithia thirikari yongera kigina kirinteririe jethagirwa jise miarid ilo kwithirwa jina wagi bwambura gwa kagita kanene. Number 2, untukula kwina aso untukula seminary. Untukuyo kwenda extra funding. Untukule ministry ya treasury na barabara gamete economic planning bongere mbia cha untukula. Bwakatha tu gataelendekithia arimi bethiro bakithomithio njira jia urimi ile mona ile jia untwire ile jomba gwikara gwa kagita kanene. Number 3, itukwenda uwe twina arimi tete kagita kaka mbura ni ajire kidogo anti bakwenda wanenkarwa fertilizer na watu tanori gwa gaborabu bako video kinyamba gintwire atrizo tukwatwira thina cia gutwika kira kayura kaya anti bakwangaika bakoliva kirombaga. Senator jo account ni Thaa ni erithite ati nakwirigira bill negatetheria thirikari ya nene kire gutigira Kenya bate kwinyirikana impara amwe na gutigira thirikari te gutinda kolombo utethio kuma kirindi janja. So nime kagata tokora thirikari yekira no motion no akurukira na no watira support ya nyumbe ponda approach both senators na raino tokwali ende wa mwaka ngona mbero tena komero ile sheria yo ngwendele gatwike trench ke sheria chia ndegoro ende kenda to pakonanga thirikari nafasi ya kugovera uterete kumenyera especially mando mafuli security in the country. Nyanzi bantu badikirite ponda antu badala kanidi antu bamero bamenye kwamba kuna sheria hii ya kutungwa ni senator badala kanidi yo weto kwenda gataya ndo tukwena biacha janto okui mayora kai to kutukonoga koromba tukonoga antu kokua tukonoga mantu maingi muno mandi into ngombi kokua bina no mungoto the sheria ka kariende guru kire mantu ma full security. Kuma moji muneno Nairobi Mbeta Anthony Rangi Wakathenya. Kumania na thina na nkucanio cia migunda ire thite na mbere kuonekana ntere cia tigania riu cibo location ya Kiandio Jeremia Kabaru wanerite akari maria mena thina cia migunda ino ni makinyo bicini ya wendi kenda kuthiria nkucanio ino kagitanio kau na uretie akari gutiga kumenerio bici cia thirikari ni nkucanio ino muno obici cia macibu makiuga ni mu kaumo ka thina ino. Kevin Kimathi na gutariria tuitandetia yu 2014 iro twetire nara utro twita yukuritwa inde bendika irethia no inde bendika irethia ka urete mwana muroi na mukuru okwa no atuyire munda onwe mukuru na turamya munda iwetete bareta barita na chiri na sibo nwe itwetanĩtie no sibo no akinyangite mantu ya yonte na kinyegoro ndeweta ndio na rero ndikira ndio mwira si wakure mabarwa mundu yo ina namba umwanja lakini no to bateritiri mundu ogiogi kinyo awe tanto ba mindia na literi 0.50 umesikia uinde na that 07 na kuongea na that 80 uigwa ande mundu ina to ba inge yu na Ambrosi yu na Njona yu na Jeremia yu na Mugokinya Mbeni uigwa ando ubonze kumani antitikano isha miunda iri yetakire kiria kari munoti ane baikinanira ithaka nyuma ikubia ntubore sibo munene okendi Jeremia Kabaru na ambiriti wika karobia mwanya na akari ya bao na area awika mutaratara ya Weru na yua kuthia ta ithaka bibi antu ya bao nyuma ya ikubio afairo succession akile munara kuona na dhulumie to ibarabangi na process ni ku file succession nete na application form to ina assistant chief kwao to amusainira na rakenda assistant ya office to amunankara na bunge awika Weru na itia ukine na ikuria mwingi utio tumura bravo tiagiria ati masibo yobe ungumania nebo wamba bwa miunda matorene age ya kwa mizinga inde akira wa office ya chief kana office ya assistant chief ni ugoliundi achunwa ni urongo batu tutisainda na ini side tuenda mtu wende abudhirwa haki otherwise kenda kuo reportera Weru TV kumatigania West Mbita wa Kevin Kimathi. Kiri Nteto ciingi nyuma MCA wa tene wa wandi ya njia kuringithaniwa na gukwamo kwa mirandi Imwe ya au kabere wandini inu na kumenerwa ni mamu mathingatima MCA mwenda aliliu Kanyaru na ciebaniretie na Montoma akiugaga we netikiririe gucindo na kuba MC wa Thaa ino Kanyaru tira akaribwira. Kanyaru augite ciaca iri kuthina mbere we guteku abatie kuringithaniwa nacio. Nitabura Nicholas Chabari agutwira.
Siasa ciatethia kithantu ibacindirwe ibathikire ibacindirwe na banjiri ochochea bangi kenda banjiri kurwa ndo itina mana batu twachoka nyuma aba twachoka nyuma ke wandie twenjia mwecimu urora ritangwe ko itwa mwecimu Isaya ni ngomekera nene na ntu bara no ntingwetikia no batetekiri kitha ba ucindwa no bara bakuthwa bena micemano ya kila siku bayare micemano bara bari na siasa orira niba yabambira uwe tomana ke mwandali roro dadia roro enkabera tomana ke mwandali ni bare mere na ambia cia roi na bare mano visi ya roi na kwende mwandali ore mere daro kaiba bare mere na ambi na roi babu ne abamwe ba akariba kuma gwandi iyanjia baraba egwikite kaita kana bakitheta no nto bakira bakuga ate koina ciace gwikirwa murandini igwaroje onto bura bakuga ate ikinya MC ora gware wanjia to Isaya Kanyaru no emono aina asiasa ino no Kanyaru na bumirite na kworokeria kiara agiake kiri MC oreku uto emwenda ali akiuga no eno akomwikira amantoni atare na koguna batiri kuthiro akimwebera kathai be kure mwani ukundi anturui kwatwika kinya stimera rui rwari airwa ikurema ndo ikoingwa stima ikoitwa esoke mblemu ya kwamba mota mbwau niriti na akenda kuona ni MC orikuo nuortite mota ispokuwa mota still no erikuo machini serwe wara twatire se intact ndu bora moi kure stima kwa tweka botena minsi yo ya ku pampuroi wasoke mblemu wenda kuona nilia aidha atongoria barabara kuo barungamirite rui MC urori kuo ibobo tuma bore mungu isienu kuringana na Isaya aliuga alina batiri kwithirwa kiojuriria anto obanji amagwirane mara abaikire uina bwako indawire kankuwe kanya urutira anto banji yangu yansi bokwa nafasi yu nunte kuona aja ya kurea eguria nkembulema wa Thande anto bambira bakuibwa rendio ne ya kwamba inkombulemo ini nditite mota sijui mota eroi anga still ba inkombulemo asijui ini tometero rutikanyuwe ilali utionguska ke mantonto ya ona kuri nago ukethwa akuibara baya nite andimwe ire itumbika kaba kauria bonge bora bakera mwana inchi ansia tikabasukuma ngavana kenda bomba kuyuria andira sio batesukuma ngavana ya kwamba ngavana nete against sheria na nuo kethwa akiurwo kiuria kenda andi siumba kuyura ile irafeli basogege mwana inchi bamwere towire boni urongo na tutena bakwethia kuma maili thatu Gembe Central Beton Class Chabari Ikundi kimwe gya gutetera kioto kia akina ni kiumiriti na kwira mutongoria wa Azimio na nkiama yawe mambe metere igiro cia arutwa irithite na mbere ithire mbere ya kwambiria maandamano mao maria makubanga makiaria maugite maandamano mao makabaragania riera ria igerio na ni ugwati ciana cietu Raila na njuri yawe ya Azimio ni anirite kambiriria ikaro cia gukinyiria abunge matikeberie cerera na ntumawe maria mareganire na mpumi cia kethurano. The KCSE examinations will be ongoing for the next few weeks and would also require an atmosphere of peace and serenity. It is with the foregoing in mind, first, that the United Green Movement Party would like to appeal to His Excellency Raila Odinga and his Azimio coalition to postpone the planned consultations with the public on the removal of the Independent Electoral Boundaries Commissioners until the Kenya children have finished their examinations. Na tungependelea ya kwamba kuwe na utulivu, kuwe na amani na maneno kama hayo wakati wanafunzi wetu wanafanya mitihani. Ndio sababu tumekuja hapa kama chama kuwaomba wale viongozi wa Azimio Coalition ya kwamba yairishe ile kuongea kwao na wananchi kuhusu makamishna wa IBC, kwa sababu tungependelea kwamba wanafunzi wetu wapewe nafasi ya kufanya mitihani kwa wakati ambao kuna amani na ambao hakuna shida kwa sehemu yote ya nchi. Na tumesema ya kwamba ni vizuri na ni haki ya kikatiba kufanya maandamano, kuongea kuhusu maneno ambayo yanaendelea nchini, lakini tumesema ya kwamba wangoje kidogo mpaka wanafunzi wetu wamalize mitihani. It is important to stand on the side of the ABC commissioners.
But this week is the wrong time. These 2-3 weeks when people are taking examinations is the wrong time. You do not want parents at home bothered about their students taking the bus or no public transport or tear gas all over the place that like is characteristic of Azimio events. So we're saying, hold your horses. The IBC commissioners still have 6-7 months. You can do these things in January next year, February next year. In fact, you can do it for 5 years until the next election, which is a characteristic of Azimio behavior. That's not a problem. In fact, the behavior of Azimio coalition undermines the independence of the independent commissions. Because for a commission that, for a coalition that believes in the principles of the rule of law, you cannot be so partisan, so overt in your positioning that you even want to attend the processes of a petition. Look, given that the Cherera 4 were even declaring their own results during the last general elections, it shows you how our independent commissions are still being partisan. And I think that is the problem where Kenya needs to go. Azimio needs to have led by the process. They should have distanced themselves quite a bit from the Cherera 4. They should have let the parliamentary process take off and then issue statements that check and balance the various institutions. Hau nibo tukurekeria nteto cia Weru thaa imwe, nteto ciingine ona cia kinya thaa 3:30 nkwendere kagita gake gambita gwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithi utuko monde ni Sindika Rwitha. Ni Weru TV.